大家平安，jauh jawai tu cua kajam naman na makai cina na sulivat. Saka tu cua kajam naman norita supina kai na cemas imazai tua kurin tua sangasan. Imazai tua tapuru katu wun masulatan imazai tua ita karam pacu tapuru katu dosa karam. 哥林多前书16章1节到12节。Patara emupu tua paisu. Uri si eling tua marka sinja na pazazekaze katangaken tua marka kiokai ipasa karadai au timung kana patswaru anga uta tua sika lemita tua ni chubi anga kirengan tua nu kini paisuisu tara macidi-cidilan kiruvat sano eje ni Sikuda kilalava tua mance zaken sanu epu no jemalungaken kita sekauli azwa no pinaparangzan marka cau-cau sakatsui yaku tigami katuano sinikinking paisu apasa Yerusalem au no tanangwa vai kaken uta ki nangwa kicuran Danuaken dia maju tusu uri maka maketunia akan limizau kiken apasa danumu nanga kemasi zua au kai kaken talu zua I danumu na cuacua ya pagalu parme ka pasariva tanan akan tua kalalaleran kumali ya semainu akan ki nangwa ano sajizen naken ayatwa tucu ini kakena na salinga tua limizau tanumu na searius tuaku te ala ayatwa no sereng ata marerai na benarung akan tua taluzwa itanumun cocok ya pagalu lakwa uri kamaya naken talu ipisyu pada sika parisirisian tua sika 50 adau kumali ya turuvu cau-cau pa usep dan waken izwaku siki samulan adau ayatwa sini su ele banga ken tua tala asa-asa paling pai no demalung itanumu titimuti salingaken tuano lengwaan kirarai saka nasulivat timaju ayatwa timaju namaya tanwaken kipu sensengan tua nya marere sensengan manasika nukatima maya semam pa tereng ti Timoti ulano sinatis sano pasusui saka maya saka nasuliva tapasa tanwaken ayatwa nia kilalalavan ti maju tu manches katwa marka maravece ka sinja azwa ta vece kati apuro semandiaria wangaken papu picur te maju tua kiciuran tua marka ta vece ka limizau ta numu lakwa tucu ini ka warunganan ni maju no tevril saka izwa sisazwa na adau cara vai ka semata numu tu cua ka jam-jaman sini pupantarwan tanutem 不再单顾自己。首先，乐捐是帮助信徒及众教会的事，包含帮助信徒急难的需要，支持教会和机构的福音事工。在台湾有许多教会因教堂老旧不堪使用，或因天灾受损而提出建堂计划。有些教会本身资源不足，便向总会、中会申请募款计划，借众教会的帮助，让上帝国得以开展。第二，乐捐是平时爱心的操练与累积。保罗建议每逢星期天，信徒要按自己的收入照比例拨出一些钱，积存起来交给教会，
待他来时即可一起带去耶路撒冷。今日我们若知道其他单位要来请安募款时，也可凭感动事先预备，才不会在捐献上的事上没有预备，或因压力和避免尴尬而勉强凑出来。第三，乐捐需要有行动。许多教会和机构为了施工需要，会派同工到各教会拜访，让教会对捐献事宜有所了解，进而感动奉献。至于教会方面，也要乐于接纳与招待前来募款的单位，以促进圣徒的相通与资源的共享。Cuma na sini para luang tapas semarau janutina tamar sidilan tuamana warung tuamana pazaje kateno tia cemas 不再单顾自己sinaya tu soa kajaman-jaman satu soa kajaman-jaman asini pagi menitente 我对乐捐的看法与态度为何？我对乐捐的看法与态度，那么带怒爱去过sebagai kinta 我乐捐的看法。Akin matayno asukin naman你的态度如何？喜那呀，都做个jaman-jaman，我们要默想的，我们要思考的。那今那个马路akin nam ayakana pas marau saka kainuli。亲爱的上帝，愿你帮助我和我的教会，不再单顾自己，而能以奉献的行动支持有欠缺的教会或机构。奉主圣名祈求，阿们。Mali-mali tu soa ka jaman-jaman nama ka cinana misala selang sumupu kilarai tu kai no semas la cinana takamelang la cinana dapat susu tu mana kini meneman no semas kana pasemarau saka la cinana suliva tu soa kini adawan 大家平安。